ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'incamugongo ku mukobwa mwiza aka kavidewo karatrendinze cyane, yitwa Aline, yari umupolisi bamubonye ubwo yafotoraga, ni impanuka yari yabaye aho ngaho, n'ubundi ni impanuka yari yabaye yafotoraga. So rero nawe azize impanuka ya hoho i Muhanga. Nk'uko abantu mwinshi mwakabonye kano gafoto, abantu benshi barakabonye. Aka kavidewo karatrendinze cyane, yitwa Aline, yari umupolisi, nawe ubu ngubu ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Ni impanuka ya hoho imwishe, impanuka yabereye i Muhanga. Reka nihanganishe umuryango we, abo bakoranye, abo biganye. Man, uku kwezi ndakwanga, uku kwezi mana, sinzi. Ni inkuru ibabaje, inkuru y'agahinda, inkuru y'incamugongo ku mukobwa mwiza muri kubona witwa Aline, yitwaga Aline. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bababaye, ariko hari n'abamwe batarabimenya. Rero kuko ndizera yuko numvise niba amakuru numvise yuko yabaye muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi, urumva yuko nta bantu benshi barabimenya, ariko Imana imwakire mu bayo. Uyu ni wa mupolisi nyine abantu benshi bakunze bavuze ati wow, uyu nguyu akorana courage, uyu nguyu uri kubona yuko akazi akari mu maraso, yari umufotogarafi, umukameramani, ibintu byose. None ndebera mana we, ariko wasi ariko wa mwaka, mbega umwaka mubi, mbega umwaka mubi, umwaka wuzuyemo agahinda, umwaka wuzuyemo amarira. Uku kwezi ngenda kwanga, uku kwezi ndakwanga. Iyo umuntu avuze ati nsoje umwaka ndi muzima, jya ushima Imana, kuko mana, hari igihe ubona abantu bari gutaha, ukabona noneho izi modoka za hoho yo umva nta n'ikintu warokora, ihita ikwica. Rero ni impanuka ya hoho azize, ni agisida. Hoho n'ubundi murazizi uburyo ziteye, ni za modoka ubona zidafatika feri. Ejo bundi twumvise imodoka ya hoho yari ivuye hariya n'ubundi Muhanga igera Kamonyi, muzi byayikoreye. Izi modoka rwose mana nyagasani, izi modoka birababaje. Mwiriwe neza, mwaramutse neza abanyarwanda, abanyarwandakazi, ahantu hose muri impande zose ndabaramukije, ndabasoje. Amahoro y'Imana abane namwe. Niba uri buzima bishipfukama aho ugeze, nushaka uze gupfukama nimugoroba ushima Imana ko yakurinze. Niba uri muzima nta kibazo ufite cy'ingingo, cy'umubiri, cy'iki, uhereze Imana icyubahiro, kuko abantu bari kugenda bapfa umwaka. Iyo ugiye gusoza abantu bitaba Imana, sinzi. Duherukana ndi kubabwira n'ubundi umubyeyi nawe witabye Imana witwaga Liza, muramuzi cyane, nawe yitabye Imana ari kubyara. Ndebera n'uyu mwana w'umukobwa, nawe umwana mwiza ukiri mutoya witwaga Aline, nawe ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Sinzi, hari igihe tujya tureba tukavuga ubushake bw'Imana niko ubushaka kubigenza, biba bigenda gute? Rero niba uri muzima shima Imana, niba ingingo zawe zikora shima Imana, nawe uzi yuko zitameze neza ihangane, komera, shima Imana ukura aka kanya, shima Imana yuko ugihumeka umwuka w'abazima. Abantu barapfa, abantu bitaba Imana, abantu ukabona umuntu mwari muri kumwe ariko ukumva inkuru ikubwiye ngo birarangiye, ukibaza ni iki kibaye, bikagucanga. Ariko birababaje cyane kuba nasobanuriye inkuru, kuba nayibabwira. Uyu mwana w'umukobwa, abantu benshi babonye kariya kavidewo baravuga ati uyu muntu rwose ni courage, abantu bose bamuha congratulation, ni courage, kwa kundi nyine baguhereza courage. Ariko ibintu byose biba biri mu mugambi w'Imana, ntabwo twakujojotera Imana. Ariko hari igihe nyine bijya bitubabaza, twavuga ati Imana, kubera iki ibi bintu byemeye, kubera iki ibi bibaye, bimeze gute? Rero abantu benshi cyane bamumenye kuri iriya video mbanjijemo hejuru, baravuga ati uyu mukobwa rwose uri kubona yuko akorana courage, uri kubona yuko bigenze neza, ameze neza cyane. None ubu ngubu aka kanya turi kuvugana ntabwo akiri mu mwuka w'abazima. Yabashije kuba yakwitaba Imana azize impanuka ya hoho. Imodoka za hoho zitwara imicanga, abantu murazizi, ziriya modoka ni mbi Mana, sinzi. Ziriya modoka hoho iyo urokotse impanuka yayo, ubu
uri umuramu uzarama ziriya modoka mana. Ejo bundi nahoze ndeba hari umuntu yari ari imbere yanjye mbona neza iramwahuranyije nawe yahise yitaba Imana. Ariko ziriya modoka mana barebye uburyo babikosora kuko ziri kutumara abantu bacu bari kugenda, niba ari ubushake bw'Imana ntabwo mbizi, ariko mana basi wakira ubugingo bw'uyu mukobwa, umwakire kandi ukomeze umuryango we, inshuti, abavandimwe be. Abantu ba Zarine baramuzi, hari umukobwa mwiza ukunda akazi, ukorana kuraje, sinzi ukora ibintu bye neza, ariko ndebera umwanzi w'ibyiza ari we Satani aramudutwaye, ariko nta kundi. Gusa nihanganishije umuryango we, inshuti ze, abo biganye, abo bakoranye, n'igihugu muri rusange ko tubuze umuntu w'intangarugero, yakundaga akazi, yari umukoranabushake, nta kundi Imana imuhe iruhuko ridashira.